Naende musiaisia uninawe kwatu kana mathana waku ni wetha we wakwa ila na nienda kuthota nthini wa kilungu cha Usili. Kilungu kila kikukia aba ya mwendoni wa saa 12 na ndateka miongo na kila wakatatu kana wenda saa umwe utiele ndateka miongo ili ende takawaida nina mweni witu ula ni ukwithi wake utabia isitwa yake na mathana ni wamundi tuithatu inenanya yulu wa Mitwaano kana maundu ma Mitwaano undu Makoani ma Mitwaano methiwa undu twe mayali tukwithiwa makisilwa na ende tete kwa nanga ndateka tienda kumuthota mweni witu atutabia niwo uu na ende tuisonga na mbe ngethete musiaisia kwa masitwa nitawa Bernard Mutati Mung'ata ni wakili wa High Court nina wapisi wako kwa Masaku Wolonge we lobby na Makoani na musiaisia ndia uthocha wethukizie uneni witu munthi nitithite na nyu monena ni maingi na ningwe kwatia ni mutetheka kwata masibu maingi muno ndikulwa ene baanda bie faili hata na indi titethani. Okay, na indi ni mubia we mwana indi mundu iwo kili ni kwithiwa walika studio ni situ cia Mutongo TV nikenda tutethie mwene nthi wibaya wine kulyo ikonetie Mitwaano na indi lilikana ne kilunguni kicha Usili bala indi tu nenga ikibathukanyo cha kwithiwa wina aki ta mwene nthi na uthacio ta mwene nthi na indi mundu iwo kili endate matabie kana ututabie ila mwekuya meaone na maweta Mitwaano ni kwithwa nitisi Mitwaano yo neja ingibie yo inyo mosa Mitwaano ata mwene nthi ongielesia na okimaisha wasisia kuyulu wanthi pe mundu ala mebata mamundu aende na utu wakundi hata asia muno kumwene kusiawa kula kungenu kutwana na kukua wasisia maundu kimaisha ni maundu mebata nje kutumiwa na kisheria ya makuano ito munene mundu aitwawa kana aitwana mundu uzuni wale kwitha ena miaka 18 kanela tiumeta kwa kimombo age of maturity akwatiagwa mundu aipicha miaka esu etha ena kiliko chake kiki kumau atona kuweka utwi nitona kana onaku kwitu kamba mundu aitwawa aseine manenga nae mwanya kiwini korania kana ona kutabatuni witu kana kithio kitu ni kuwa Mitwaano na wito munene indi andu matwana Mitwaano tia mithema mingi kwi Mitwaano wa kikamba ula mukamba wa siambu itatu isiari kati wane ngasia na sindu isi atumia maina obosu nesa pai Mitwaano la wa kanisa ula tuwita civil marriage katika marriage act ula mwenda indi makanisa ni mukasaina ni cheti kila mundu akanewa certificate ya marriage abaila ingitizita pure civil marriage ila wenda kwa heji ukalenga na notice na indi mwako manea bumwali mwekiana sahi Mitwaano kila ki maana monoti ando imaelewa manakana Mitwaano mundu kesa utwa wakeli kana katatu. Okay, na indi tuya bondi okola mundu iwo kili Mitwaano la unyumu wita onwo waile kana legal marriage no la wili ata Mitwaano izuna lesia watwawa kanda custom Mitwaano zune legal watwawa na kisongo keucha kanisa usu ni Mitwaano legal na watwawa ona kiidu ki muslim izio onda Mitwaano ida illegal Mitwaano utweka illegal ketha utwaiye mundu we utena miaka Mitwaano utweka illegal ketha ndo ikiwa notices ndo publicize ndo Mitwaano katika moya sheria za marriage Mitwaano waile ni waile publicize kila mundu ni waile manakana kwe Mitwaano wangania na angania. Okay, aya yutwenda tukulo yake li itu ise Mitwaano pe kindu kita divorce na pe kingi kita war separation ni bamusia cia ukesa kwitha ni mwabikia kwa cia isu ni divorce kana mundu no au makula kwi musee wake kana mabala be kibeti chake with you ingi mai Mitwaano ni na nitusipe pa kucha ku separate uketha yu andu mundu mukani wasio kwa kuo atia mundu ume
lakini no mitwanite na be kindu kingi kitagwo divorce uketha ni mabikia kotini juu nienda tutethie musiaisia kindu kiki kitwe divorce na kiki kitwe separation cho ni chao Mitwaano ni uka ukoma mitwaano imwe ni uka ikoma tene uzaidi ona miaka 3 timethelu sheria cia pumbe ni inacia kana ndwaile kwika wina divorce utena mwanya wa koti miaka 3 itemethelu lakini hiyo sheria ni no kyo cia vinduka sasa hendi no yo kotini au munde kana one mwana atwania yo muno mitwaano nwisi andu matwana maitha maciani ana andu maumie kundu na kundu na sheria no expect ya andu amele maile kumeanisia nicho kitumi petha na mwanyozi wa kwika separation yani nutsemba kotini labda mundu nukukuna kana mutwana ni violent nutsemba kotini ukazia we yakani namba utani wa mundu we kana tamba utani cia kwelungu yanona ni kana ende musia yesi kana musia yewe kana mutona kumeanisia na kwika laimwe ende separation yezutamwe separation yathala ni muzi wa kotini mukazia yu nitewa na nitathacia mukazi wa kotini mukazia aye tethiye titwa imwe tukitonya kaki ende yu ke graduate kitweka divorce ukethia yu umunde nyenewe yu mutwano ni windwana ni na uthacio wa kuthi kotini ngia koti umunde natangasa kana ni kwebinda yendi twanangania nangania na ende yu no na ende yu aye titamana sauba maundu ende nonzio kengasa ningo need more time ya separation kana kiuni chomo isoketa divorce kana nanda you know sio kaendo kasi ai no need more time ya separation kana ende ukasia nenewe balwa wa divorce na divorce baiko sioka no une wakola na mwatanisia okay mwatanisia lakini kisheria yu mwatanisia mutwe kama mbachala kana marsipinyi stauza ethia ukethia ende yu no kamwethia ena chathi kana rusi ndo mukudia kindu lakini kwa separation kana ukamwenda wengi na mutwana wengi okay lakini na okesa kwithia yu ni twa separate pai bandu na elite kwithiwa ndi bagwa ndwa bandu bangi pena mwanhosu na separation wina separation ndio thawe na capacity ya utwa wa mundu ungi lakini na watu wa divorce yende witha wathawa wanga maka yutu single you know tutwane masingo yuni kwika mutwano kaone waingibie muno ma mitwanoni na wethia nyene ndete muno kunena sindu ila ninonete na metho ukethia mundu mukono ndu kwo akamba be kindu tusita mwenzioka nukukia kwisaitwa mwenzioka lakini nabo baya utwaitwe pobe na violence kana be na kaumwingi kana kindu kiende uteukienda mundu muko ena right ya atieku you may be with the na timu ume wake maybe no asiai kana kindu cha muthembosu no wethia cha wewe nukuume na ndendo thikwo by the way wendendo thikwo kana wethio kweli no kwigwa yenda kuweta muume wakwa ethito imbiko nona kana ase ya methito mundu ucu ena uthacio wa kuthi kusikatana mundu ucu ena uthacio nye ni noneta makwani ma muthembosu kuthe mundu no yu no kuthina no kukio icio kabaya kwa muci mundu no kukia ivu yu mundu muka alika itatone ya muthemba tosu kila ti advise yani ketha pe marriage counselor ona pastor ona watu imaku na ndosi yaku kana ene tukasisi kana mutwano zino tongewa nitonete aka mai commit suicide kana mayita ndo akitubike ndo paani babiwe bia baituika kila kingi uona that yo iko tine ukoza separation separation ndira yimini uma kwaku separation ni weta omekakati muse wa kugethetha ilobi ayekale ku kwendane ye na kuyekalaba kulabui kulabui
ko separation uyoza yoda cha separation wanda ukaelezea station yaku ukaelezea palawe wewe uipa kimaisha kada wewe yani unakaa huko mzee anakaa kule yani mwele uaende mpango ya ndo mugazo vya siana kada vya siana sikate kwenye. Alright. Tiba kwa divorce yu nitwa divorce lakini ila nae tuyukuiba nya tuisotuka nitwa okotwana nitwa manthie mali imwe wa mantha maybe 40% na kwa na mantha maybe 60% twina mali lakini nitwa divorce nyeju ne divorce ndeta niwa na kuwi nina right ya ku own mali no you normally wa mina kweka divorce kana makwani azuma kutanisia without we ona haki ya kweka ikwani ya kwa na mali na walilikana nesa ando Mitwaano matweka kindu kimwe ku Mitwaano sema ile kwa na mali yo ila mamanthi imwe okati na muya ola wipo kwebinda yini gosu kwa mali ya ile kwa okati na nye ni ile buta wakili ni azekana onagetha mali nititwanite mali zitwa yaku taila kwa na kati utatwana tiatwike kichumba chope kimwe ukethia bai kwasia ndi utwanga ali na inayo kitheka ki na ini na uwa indi hila wokie labda na uwie maybe nomba yetu kuikala yu twaile kwana kati ukethia indi yuke kayu kwana kati ndo ni wetikilile na wasia ni wetikila muntu kekindu kimwe kuma lila no kana yo ila wo kana yo yo ndani ya musiuzi na jumwa mitana sia ile kwanwa ki ata mali su ketha ni kitheka kiitla ni lewu wakati ketha ni account si bengi ikatelewu wakati ketha ni motoka na ndo tilanua witewa muyana ilovia ko ube mitalatala ila ya kuania mali sia mithemba kwa mithemba ko ukethia mali ya mundu umeona thene wo wachangiie muno kila chonde kibu onetha maybe no kindu kimwe na uwie kitheka na isu ingi cio ndeni ciake katikati twanwe kati ile kwa wakati na siana again na sio sia ile twikwa na siana isu itwikwa again no asika sia zue ile mena jukumu ya kutwika siana isu kisomo mo wau na imananga shelter na again wosi wa ile hotel yani kwa mabinangi no ga ogethia ketha ndo Mitwaano musie yumwe uyani ulongi nde uyani etinda bumusi then aisinda muzinda thana siana ndetha wa ithukumia musio nijo kitumite kwaza kana sheria ya sia andu azumane mali kati kwa kati na ile kwikwa ibinda yetu tukwitia divorce ye kana ni after twa divorce ye it's in a procedure ngita subdivision ya matrimonial property nazi yoka after toza divorce mali ndo wa muyana mutambita utanisi okay kwa ukela no enda with the three men isu sitatu pe separation wa mina separation uruka divorce divorce ya nengano endo yoka ende kwa wanyuzi wa matrimonial property. Okay, na inde bosia isia nitwendeyo na kilungu nesa nenda twambe kosa authumo moni na tuishokethia o tugo kwa divorce nitwenda inde wokili atotavie ko unitwa na mali na sio siana sio inde sio twale kwithi watu yaani ata nitusioketheti Musiaisa ni na uthocha ingi nikenda tusonge na mbere na ende baya tutanamba kuthie kosa uthumo twitu na nenda yulu wa kwa nyamali na ende yuba nenda twambie na mundu wakili atotabie ko uba ni twa mali na nisi Mitwaano wisia na ende yuba kwa siana na sociale kwithi watu ya na ata yuba anu siana hii tisia yetemwe sia yin sia lo so bona sia ko ende ba mali ya anwa libetha pe claim ke uja maintenance na support nitoka together pe mali mwe kadhani nita nyumba sisi kwa rent kazi rent yete kan la kati ndigwa na kazi ene portion ya rent ka support ya siana
Kiun again nikitengemea na ciana ici akala nao ciina inya kana ciina ithe pe mabinda amwe kana ke kanini muno tazia kayongwa nundu mundu umwe ndonja mwana ciana nini ciele kwekala na inya lakini no boga mabinda ange kuzaidi ono inya ni muthoku muno ndekaliza na ciana niwe endi niwe mambo yote kwa utatwa endi ukuze wa muthembozi kotini tusa kaza ciana ici kale ne wo na ciandikiwe muthukumi wa witnenga nursing care ko itengemea na situations ya kila mundu so ciana nicio central part ya Mitwaano na yaele kula olivindani ona yemwe mali yano na wala withia paikana katona maybe kwitha kayenda kusiwa maybe yonthe ni mena miaka 18 kuambata ni 18 ni mundu muima na indi museitio musei withe then ukwenda kamwe na Kenya nukwenda kangi indi yubetha no thacio wa kwikondo yusiana sionthe cietha cinima ciana izi azimethame andu ima amethame na uwezo wa kusoania bala mekwenda kwa ume free kujoina ithe inya ithe andu na andu ima okay kuusho ni sinenga wotha cio wa wenda kuthina inya ku ni sawa wenda kuthina azume no thacio wa kisheria kana kwekala nangi mundu muima ndaile kwijikalia na tutu tutekuonga lakini tuyo sina tu below 18 years yutu twekwa asuju mama ile usobewa mundu ikwani ya mamedini yetu wako kotini na judge no meta akanena na moini camera akamethukia na hizo kaita report ya probation and ma officer ama probation maina na asiana imathalikila imya mundu la muthuku ni ngania na ngania tenda kwikana tuika juma ma report yesu makimbithi matwa judge na azio kana na ciana hii mundu nange judge ti andu masometa wiyosu metha mena ibusoeseo ya kutua undu ciana ciale usopa nipa bika bandu mundu wakili ukethia mundu nuna divorce ye kan ekato okay ni mana emaniwe katu kamete divorce kana separation nundu isu ni cia kwiya moya twikona nona ni boka wethia mundu mukane wa ikuona yana ciana na mume ola wake ndatetha ciana hii kwanza yuithe wo ciana na ciana hii maybe ni nzomu muno kwanza leta maybe si university lakini bio mundu obithitu no inyo bandu so wikali maybe with isomethia ciana hii na ni wisi ni uma kwa na ni waenda kwenu au memela tendency yakwa cia nundu ni waumie bato na tundi isomethio na tuyo twakwa lakini obwo ni kana mundu umeonde na mbesa si atona kusomethia twana tu lakini twana tu ni tuitwo yui ona wenda umbia mundu asomethie twana tu nukutona kuibia lakini ti oto wake yui la mundu kwa tuika ni kuumelea kwani twana tu twale kwithiwa hii yoi twisomethwa no nundu mwitu ni waendie kwao na maybe aendie no kwitha mundu umeo wake ndebo maybe ona kufido na isi ana kana kusibia fees nukuona lakini siyo sukulu lakini kisheria idha wasiana ni wale support siana nyinya wasiana vile vile ni wale shungulukia siana lakini juu indi pakipetha we wonsu munene wa kimaisha indi isiana hii ya siwa no ndwa indi juku maundu maingi makweka pa CDF pa imbasari indi elote kwa kusembania asindu isu cia usaidia tukibindwe ndungitikiete mundu muko na ciana na niwe uma kuona ni waenda atwawa kundu kungi na wethio mutwaite monethia twana tu wetie bana uguo manondo tusoma na kwanza nimesa kutwana legally nona ukie na tuo na nungwenda ngusomethesie lakini tuyo nethe twana tu ila twae makusomethwa ni kwitha maybe bia no languzanisio cia ni waendie kwenu na matoa wa mundu ungi lakini ithende othayo yo itheo ena right kana uthacio wa kwitha isomethio ciana ici kwa mundu meongi ikulio seo na nindi no ikulio yemo itanene wa muno musiei wa ciana eithe einya ni wale wa manakana ciana i makosa na kindu chonthe kikwa kitete ciana ici chaile kwikwa
ketha juni we ni wauma na wathi watwawa musee ungi ukuite twandu musee ungi musee wa utwa yu ayu twa nundu ni weze wina ciana ciana icio ndetha hete kilani ciana ciake kou ni ulasimithio ni koti kusomethia ciana icio ai lasimithio yu ni ulasimithio ni koti kou ciana hii ni umambo guardian akaikotini akaforce wa kumaithia fees vile vile independent na ciana hii undu cie kwenda ciana hii ni kwikala na museu na iona ene unde tutonya na nitese ithaba itu balabui again ciana hii cio no thacio wa utethewa kumanda na theosu undu wa elo ma support na kewe eno thacio yani na kewe ayenda na inona to maundu asu ayenda ase yazuma mudambozu no mate ya ciana cio makasomethia na indi ona wala no kendo kiumo kukwitwa kamba ase elino mesa kala ndima kaigwa na ciana hii eka ni sovia ciana ciakwa na kuisovia hizo ciako na yui la babe nonete mibango ya mudambozu ko unonete kilio yani ndu no wethe okay eno thacio wa kuitethia ila si usoma itwike woni watwika ndakitali uyani watwika kindu kingi kinenange na kono onye me kwa lakini mesomethwa noya jo yake somenda na ni tuumaniwe nake na natwawa jo no amose nienda kutungwa bwitina nonza hii ni ciana ciatwika matakitali ciasoma ni matwiki ando ima kwa umeitha meno thacio wa isa kuya undu mekwenda aitha mekale obuna inyawo na lewo kana mai okwetho longi okwa wa kunuminie no yesiana na ciasoma na ciamina na ke oyu kusie eko yethe wo oyu ni wa makolile tindi sino kumakola kana pe circumstances yokie na mama uma na woka wosa inya wona watwa mezo wa obligation ya musei kana ni kuya mwana hamina kupika miaka 18 because yule mundu muhimu ti lazima utethie mundu baisherie kwa siu lituka tikakana na sei maitu na ko muzi zati umatethia yuteka tailo matothia no taola tu miaka kanisani nundu pai sheria kwasia wina lazima ya mutethia musei wa kwitu Kenya niwe tunakulaza kana no titha na sheria ya kwasia ene kana na somethia kathi school ka kwata wea ondu na lazima thagwa nikasomethia ni koti no nikin koti no itetha na muya wa ni lazima kana kauna ko kan support kiuno kindu ni makulio mailo kula ni kuya mbunge nikanati manye oni kikite kwa kiu ndu ni te ona ciana ile cha cie yuko da ciale cha ile geti okay na ndi tuyo ba unondo nendo kutungwa weti na nondo tuyo kunenania maundu ama mundu mukokethia ni wabiniwa kwo kula watu weti kwo mone maingi bie onekata kukunwa ukethia mume maybe ni wetiwe na atiwa na ciai kuyo itheka kwanza no isoke batwa no kewa indi yula wa yatumo kinewa ndevo eka kukunwa ni batwa kitheka na yu yithia wono kwigwe na thina wa ni natwe musiu na labda aikwa munyai munaaniwa itheka yuko kwa kangu kule wakili ila mundu muko waenda baya kotini yo isaubidi yake newe yui changului nengiti wa musiusu na ndena ciana na mume ndetiwe na ndetiwe itana nenga no itheka ena right ya une wa kitheka musiusu walilikana ila ingiti nene obo wa succession yuyu potasioka ketha musee wa mundu ni wetu na nuona ando angi meno seleke itambia yambe ya mundu mui okumusi angi munda ile ndo asite sindu waile usemba balawe kibo waku ndo uziwo uyawo pa ndiwe ngona beno seleke ugeza ona mayo ando amokite ba koza balwa wa succession nilikana nimeenda kungula chenga vile vile ona ku indi nundu ni walo likamama mauni mamuse wako no huyu ni shiri kana kaiwa kwa chivu kasione mabalua wambie kwa ni na makolio la koti kulaza no laisi kakuli angania waangania ni wakwie siana sio siake siana hata
kila mwikuana mali yake ya na gwa court na kila kana kaiya wake mwe nene na yutu yabuo okili byo kindu kingi gukukulia etho mume waku ni wakwe na ni mwitwanite yo na ni wakwe lakini ndwai muthe kayutu coko kuthea no sini ndo akamba tuikia kana kuthea ni kwosa mundu na nita legal umuthe ni kenda tuike wako o tuona maundu mekwita presumption of marriage pia kula kuwa mundu ndui muwe na mwemu ni woka akwa na mususu kwanza wewe thea ona ndui tonda na wona ni wai lakini siana ini cioko siana we siana itio cia mususu yo okili kana bo bethiata siana ini cia mususu ona kwitho wa umiebo siana ini cia mususu we muthe no te muthe ndu cia cia wa mususu we ba usu nundu ondu ni nacia kana ti jukumu ya ciana kumanagana uni wathaigo kana ndo athawa ciana cia wa hi makosa na kithio cha mukamba kiu cha cia ene under custom Mitwaano titwane tatwana ete mbui tatu ete dowry thea mundu yu kiyo poni kiu ni kithio kitu cha mukamba lakini nacho endi kimeacia bata ila Mitwaano wina ngana ni igo endi tita ngozi kotini ene tikacia Mitwaano usiwe kana waipo kana ndwaipo ati ete endi ukozi wa mthembozo na yumo lakini betha besiana ona ukozi uzuo bo anda thewa kana watheiwe endi koti ya cia be Mitwaano ndu besiana cia iwe na yu ndi ukulia yu mundu mukoe na isiana na kuyani kusiona athie na maybe yeso kusuani acia kanzioke ongeka lio mususu weyu andwa no mamwiti yani koti yo no yitikilie okay no wa mususu we lakini ni waendie na no kwenda kuusioka na andwa maybe no male kana yo koti no ni kunya otwi kana ekeya mundu mukosu ni lazima ekaleku ona kwi mume ona mume atebo mundu su mume atebo na ena huru wa usioka bala mume wa moni seta matrimonial na bai mundu waile omusuya ona bai mundu waile omukule makule indi asioka ekato kulungu igo waile ikotini akasi andu ai maundunja indi maila asimedwa kumwetekela na indi musiaise nini isi maundu mone maende na kwithiwa mema ilunga likoni yaku na indi tita namba kumina ni nenga mundu iwokili onda teke mwe akunenge utao na tiko imwe oimou na aki unengo namba ya simu nundu nini isi ni mundu mukakomana nake maundu ne maingi okunza ona ekababa Mutongo TV mukakomana nake na maybe uketho yendo utethio kwa mundu iwokili tunenge outao no isi okaingi tunenge namba yaku ba ki7 ibinda yengi yukite twenda hindi tumanundu tono kubikia kanambia na weta namba yakwa ni 0723907718 again 0723907718 utaolangu nenga na munene ni siendu izu titanene ya cia marriage marriage taasisi Bibiliani ni only union na ni union andu maile maithi kapola kumiananga pepata mbe kwamba unena ni nywene mwanena ni vaemela indi muyita mutai muithi kanisa muitrai au komona natumia nundu indi kwananga marriage tazi yani your foundation ya society na paendetu kapola pela pata munene indi gwandu mesa au kila makaikotini na even then ona Makoani me okotini andu no manena amakegwena nilikana ibinda imwe niendete nina client wako wa divorce tathiwa zaidi atasi ile kwa ni na kaumwingi ayuni nyene nugite na zila bandu ka hotelini ne thia landu elitio ameimwe kwa ni yako yathele lobo kumbe pata wandu kunena nia katika Mitwaano siana isobewe na siana seka mausobe wape ofisi wa children's department uloto na ushungulukila siana kadha be mundu wina wonzi wa kuna report titumie machifu na administration officers na andwala me bakuba Mitwaano na utethio nikana endi nkawasi yaku imanyeke
Marriage ni threateniwa nundu nweze marriage ye makosa maingi makimbithi alati weta ma rep alati tilo wete vinda ingi na pepata andu ala othe meku affectiwa ni a marriage union methe matona kukila kwa mituki na seek help. Okay, na indi musaisa ni kwa chakana ni weyi uyawe na matua maku utanamba kubika kuya kwi koti indi amba ikwikala nthi munena nye kimusi kana munena nye muyo eli na indi bae mela indi ibuni wewe na mwana wa usemba baya kotini eka kutungia mubya ni kwithiwa watambanya na itu nthini wa kilungu cha Usili binda yukite ni twi kwithiwa tuona ku lilikana kana kilungu kini kila kikwete yae kumana kibathukanyo cha akija kuta mundu na uthasyo waku nitawa Caroline mweni wa muteti ni ngwatanyo nake mundu Bernard muteti wa Mong'ata twikwendea usaisya musio wa ilungu sonthe tukumbanisie ba Mutongo TV ila niyo ngwatanyo ya Mokamba Tiwanesa.